Njuguma njega yumaga ikorero na uhoro uyu ugekirwo mukonde ni murutani wa gikiro kia nathari o muthenya akiumagara kwiyethera uboco wake rikoragwo riri itanya riake kwamba muthingi kuri mwana uyu kio kia arutani aya hari wira-ini wao gitingitarika ndirahoro transfer. Paul Coba ni murutani wa nathari na thengi yake gukorwo ari mundurume wira-ini uyu arutaga na kio kinene na kwirahira uhoro uyu wa guthomithia especially twana tunini ni undu ukoretwo wi thiini wakwa kuma tene tondu ona ngithoma ni nderiragiria gwakorwo ndi mwarimu ona gutuika eriririe kunyitanira na ciana na muno hari kumakuria kimeciria itua riake ritiamukirirwo wega ni aciari ake kuona ati ni wira wonekaga wi wa gikiro gia thi. Arume ingi matithomagira warimu uyu aingi mathomagira warimu wa primary wa P1 no ningi kuringana na uria ndamatariirie ngimera interest yakwa ikoragwo iri thiini wa guthomithia ni macokire maki accept na yani makiota gwitikira na kumana na ugaruruku wa gatiba ya bururi mwaka-ini wa 2010 arimu a gikiro giki ni magunikire na mogaruruku hari miturire-ini yao na makiria kuri urihi wa micara yao makiringithania na hau kabere kuria mari hagwo micara yao icereirwo kwaria mari maundu ni macenjirie kuma twandikwa ni thirikari ya matura, that is the county government. The Constitution of Kenya 2010 gives special mention to ECDE and assigns it to the county government. Akiaria mucemani-ini uria urakuruhanĩtie anyiti itemi othe a githomo kia nathari, Minister wa githomo bururi-ini Amina Mohamed ni eranĩire ati ruhonge rwa githomo ni rwihotorete kuona ati muthingi wa arutwo a nathari ndunathingithio. I'm confident that our meeting will come up with strategies to improve the quality of education in ECD classrooms and centers, but also better access to quality, equitable and relevant ECD across our country. Oho, muikariri gite wa kiama kia arutani Wilson Sosion ni augite ati mibango ya kwandika arutani aingi a nathari ni yambikitwo niguo kugacirithia githomo bururi-ini. Now that stakeholders have come together today, we should then focus in strengthening the framework of ECD in this country. And particularly, these teachers must be employed under proper terms and managed well. Handu-ini ha Kameme TV ni Njita Murugi wa Gushu.